man kasa no ye natural managers nyankopon boy yen say ye bibia ye de yensa besom bia no say wonya ho ntete ya enam say ye de adwempa na ye bibia ye yenti no wo ya eyeye enu nti na so be ma ne na yerete ho na so we ska ada be ma ne botom ye no osori anopa na wayi na kon homa na ode ato ho onkasa na okọ onim say ode enough ato ho betimi de aye de ode be ye bia ada ne botom nye no oyi ska no ode to ho say akosi ana de enyo nti aya manage because onim say obetima ye den amanage eye nyame na aboye sa nti ba bia oba bia be hye bia no make impact enu nti na ama nyankopon anda roma ne Ghana fo ni wiase nyina gitum say ye mamma akwanya na ye so ye play ye role enu so nti na ama ema ye participation increase no wo hwe ba bia o sin say ma no na de hia nso so ni say ye de ye ho bachi sabi mpraduasa say na eba ne say ye say ye force say ye nya quota system wo parliament na ye kura na ye say ye mfa ma 220 it was a 275 MPs no ye mfa mu 100 ensi ho mamma nko a ye be hwe oba a obetimi aye ne de ama ye sorry ankofa say oba bia kekese ye de ma no say wuntimi nya aye mfa ma enti ebe na ye de ma oso a sani awo be ye no ebetumi aba say bedroom mre bia be ka say mamma anko 120 na mema no na eno so mema no so te enti no me gidi say ye nya opportunity no ya boy ye ho modern eno na ama say appointing authority so say electing authority so omo nyina wanya gidie wo mamu say yamfa tumi mamba and as I wo hwe ode yamfa politics nko amponye scandals are about ministers how many times now better say scandal be about oba minister oba DC oba MP oba assembly woman one time tese scandals ewo ema ho e kire se ye bibia ye bia na ye nsa na ye tete ye ma no ye dia hweye e na ye